Swear in the name of Almighty God that I shall. Bwanyuma yo kurahira Henry Ngatireyo nka chairman w'Egombo Regi akombera hitaka yagira ngo amurundogu tarukwija korana ba kansara abarukweza kuryo bururu bw'abantu rero bakatendegeza umuntu akuriye ngo mukaso harwe sente hatishikuru tukigenda ati ustakaguraga imotoka yuka mutakaba kugumururu rw'ecuba hane sente berayo cyo nakwera finance. You must mobilize the funds. Imshaguyo benonchwera gwendo gendoro ndese tuzireta ayibara parisitaka chief otwarebe ayatere biti. Ngatireyo nagira ngo bukama bw'abantu batungire tubashemeye kubuzaniramo konka bine kwishiriza umurumo gwabo. Omuhwezi wa DC warukunjiri Wilson Kamukungu obira kuriro kurahiza ba kansaraba abashabiro kubecho kureberaho kandi bashikirize birahire bibatire. Ico kubanza n'umuntu kushatu bwawe nomani cyo kubanza mwani muryango yuro faithful service abantu nimera service y'amazima kuko batumira mwani mushoma abo katulika kuru bamwe ombarahire borekera ngo nibije kuratire birahiro byabo okwiyaho bashabire mu kamaruhanga ngo abakwase kandi rizoba bagaruka bandona ka county speaker tide chakanisa nani ndaganisa kunkuza kora kansage tarukubaganisa mabantu bakorera bona kandi kunkuza kugezaho kureba ngo kansage yakora ebishikire abo kutungura umwanya gwa Nyakageme abantu abinji abarukusinga karuru nababona baragana sense niguru barukusherura karuru konka ko karukweza kwa abantu batandika kubetombitera gasha kwa Stewart no mujoni.